kan jauh sendiri baik ini bes. Ya tahu jangan lagi mah anak tu. Orang itu kali naik kai. Orang kami ini kepada kemaru kau nanti bunga antara. Orang ini Ay nama ta gini besi te bongai. May doon deta ini karuai kai kawai. Au mana ni kapane ka aru kon te bongai. Kapuna ka te panani ka mauli. Una bele ni mauli. Ko wasi, kukuling te yai. Pasakal ko ki ma. Rete de na may gini besi. Au rasbi ka may gini besi au. Orai ruai kai. Kapuna ka te panani ka te karuai te bongai. Ya, dikirain orang ditayai. Sudah, kukurin. Oh, sabun dengan dikirain apa? Ani kami ada tawar, tahu dikirain semua. Anak kau ini waris terus iruna. Ada rani lah. Imuan naik, ngai pun ngai semua ada tu. Mana pernah dikirain kapan? Anak apa ya itu waris terus iruna. Kenapa? Tawa. Depan yang tengah ya karena ini take it away. Now go whip. Before now next on items right now, we would like to go on.
Kami na lokawag ba ikita na taraw yakira kung hindi kayo namin kay taraw. Pa coincide na the meeting ari gaya. Ito nga. The meeting in here there are presiding officers of class. Ayari akira ke irakin kayo namin kay taraw ayo. Mayroon kukuray tayo nga po ngayon. Pa ira kaya tayo. Irami kayo namin ta. Kaya ni Kibes, ay katakam nila yun, kaya kakamoy turo-turo, ang siya. Ikabawa ba, kayo naman ta, kung ikaw rin ira, moni naman ta na kayo kaya ni Kibes, nantangaro mo po ay sabi marwaiwa, kaya rin, kaya ito naman ta inora, kaya nung natawdagan bulitan. Mangayari sila ni kaitaw, kaya tingin na to na nami. Ikan niya na katupong ngayon. Kaya nakatunupi may suwa, didigin ni namat at apara kibes. Sa daya ba, tinamat at hindi ay nilanak, maaron ka nga, kukway tiya, doatiran, nora ki lomi, o nora, pa, yung ori, nga, aron na kayo namat at, yan takanda ni nga. Are kunaki ako bayra naron na kamatay. Kasi ikaw bayra kamatay ya. Kaya dito sa ikam na yon. Okran tayay. Kaya musiran. Kung sito takatakan takaliri. Ay kami nutiya dami na. Yung desono na naman na itong wadong pota. Ay kain adunan. Bayangan nane. Sekaliak ikalagay at inamata yan nanora estampa sabunia inaga utawatakara or mwaki narawaki kunilora ibugin inamata mayari tagayay ilang kahit ang mayari ginagong o nirami ka inamata yan takanda nila are yakira-gira-kin anak inamata at bes kaya naman ni kayo naman ta, para pinistin sa po, itaw kaya kaya po, umuintin din yan ang tumiki, erak. Pangayari ang yan nani, ilagay na kong yun, yung sila ni Pitayay, umuintin ka po, yari karawag ito ka. Ito ka po, yan, naroon na kamatay yan. Tungo na the topic, at ngayon na kayo na sa kanak, natatayay. Kung tayo kan tekanganga, the climate change, lalo nakamatay. Mas kakuha ba, ilagay tayo ng tekinet, tayo dubong yan. Ay ito bigyan natin, yan tekantan nga kakaya kin. Kaya nga tigil sila ko na ni Bukag Ngaira, ay ka, ay lano ka pera. Ay yun nga ba, ay ka sa tayo kilibas, tao tumor mo ito ay sekarang para bapa yang kita ini naruh wakilan sekarang tadi ngaya pak tayen dengan speaker dan napa ika dalam tebek ada kangang ada pun naya kangang ada sekarang tayen kapal ini biru utara kita angat turun-turungan na pada itu pak nora na ilong Nusiran ilong Australia, ada apa ika bubura, o apa ika kona bondiki, tekanganga, kita kini ngaron po. Kaya na kita yan, kaya na kino ko. Yan te Nusiran, imuin di paran te, buwi ane po ito nga. Apun mungkin kawarakin te, Nusiran irong kita yay, ikan kain sipo na nasu, asipu, adi atat aset kan dikirati, o maku yon te, siapa, bukra, Nusiran. Mayat kita yay, ada pengaruh mana untuk kait atau mana apa, kayak kemana anak kan, karena ibu pun panga, mikure, dan itu pun ngakang, ikan dia aku, orang nak kaitan. Nakati Lipas.
Hasta kaua pa. Kay kamkaraw ayo. Kahit di ba sa ikata kami na yun sa Auckland, kami na yun New Zealand. Pero kahit mga paanatin na ito, dengan nadi Rumi, o dengan naga kami ya kribas. Ikan kami niya panahon na kung hindi tayo nyataya ba, Japan, New Zealand, Japan tuwa na energy, Japan na ibubukin ako yun. Ako kanta ni kamu tayo ayah kinan, ayah biar ini, kita ni basi Rumi, kami ayo kami nak kajon. Yon chưa tayo, iya ko iya. Pati tayo tuwa na. Akam na di kinagabatanti. Ako na naus ng kabuwi. Ito po ano sila, kanaro na pa. Ang kapay na, tuwa, ada nga niya ito. Iyo ko ni Laura, kapay, kung tuwa, tuwa. Kasi na, ay namin na yora ni kapay na. Ano pa uwa ba na agribas? Ari tao na kinagirura. Ari mamatog na rara. Ari tinauri, pero ay nagam mo, akam na. Nakabay. Wala. Seperti yang may lupa pati lagi. Anak buah. Upuan. Nawan tu morning apa yang mau tertaruh ayu. Ini kiri pasai kakam putar nai kakam putar iman. Kakam rokon tetai ayu. Ni kota gimana? Rayu ay karin. Mente the Ministry of Social Development release or the speaker mente. Ente usni bawa tak mai kiri pas. O pengarai ruang kapal kakam rokon tu morning apa ayu. Kamu nak ni mau? Karena yasante asa tante may mainan takin ayo na katilbi na isua lirigi ni nama takiligas are nono na pa yasan ko tepi mawanu yasan ko matawana ang kaya pun pakaraturo ya pun kunante ganu mayan. Distinguished guests, community elders, ladies and gentlemen, tena koutou, mihi kia koutou I tena ira, kia orana, Salam alaikum. Malalay. Wakala falayat. Niya. Namaste. Greetings to you all. Kamda bani ni mau. Atong na bani bani na ako. MC. Thank you so much for giving me this privilege and honor to speak. Before I actually start, I want to acknowledge the following sponsors for their generous and kind support, both financially and in material donations. Ministry of Social Development, the Ministry of Foreign Affairs and Trade, Ministry of Pacific Peoples, formerly known as Ministry of Pacific Island Affairs, Mr. Amos Alexander from SPL, one of the glass houses up north.
Radio Pacific News, Radio 531 PI, and New FM. I've got to mention the 89.0, which is based in the Waikato region. Mr. Edmund Shakur from New Age Cars, any other guests or agencies who are here today, I want to bestow upon you the threefold Kiribati blessings, the cultural blessings, which is the mountain, the rai, or the tabamua. Good health, peace, and prosperity to you all. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou katoa. Oh, naka pia. Miss Kiribati 2012. A big hand from above, everybody. Once again, peace. Nahai kami udah tiket, apa ni? Sawah yang mau, tapi kalau tunggal itu semua,
Tanong ko yun ang buhay. Tawa. Ay, nanggugat tigay yung ay. Kaya nanggugat tigay yung ay. Seperti, ikaw din ba? Tungkol. Seperti, lupa. Enang kurang gimana? Seperti saya gimana? Benar semua. Kau situ. Kurang. Sebenarnya tak ramai. Benar turun semua. Nah, boleh. Dari turun tak semua. Saya punya ini juga. Saya punya. Ya. Now the high the official time of the game. Now, ladies and gentlemen, let's go to our cultural performance. Baik.
our honorable guest, distinguished guest, take up a seat. This is one of our very rich cultural tongues. We have so many in our culture, and this one especially to express our gratitude, especially for the girls. So you see the veteran girls in front, and also the boys. And this is one of our very rich cultural tongues. So stay there, you watch more to come, but this is one of them from Kiribati. Thank you, Northern Cuba. Haru Ho Happy, Wonderful Good. Thank you very much. And a big hand of applause to our case of honors guest list. Bayo. Iya. Kaway kami ng loading kita sa may pagkakor, loading kita sa may pagkakor, taning ngayon. Kaway na kami. Ladies and gentlemen, we have with us the Tobas.
Factory of Grand University Society Incorporated. Thank you girls for that vibrancy. Baya, 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 baya. Baya. Mana pala yung rangkay dili, dahil kanyang kuha na nagawa ng tumpana mo, ikanapin pa rin, kaya ka na nakutupa, pa rin yung nakal. Kiribati is including Christmas Island, the biggest outer highlands in the world, and famous of its fishing sports. There are 23 outer islands altogether, with only 20. Apa yang kita minta?
Ya, oke, anak. Ayo, Bapak. Sopo ya, ya. Nah, daun kita kasih lagi juga, boy. Ayo, yang kami kan dari mana? Oke. Dan saya letakkan di klub.
Let's give a big hand for what's happening in the community. Anak-anak ini, lihat kan kita. Pepino. This is one of a very special Kiribati stands.
Ya, kata dia lagi, pergi. Ya, kain tugas ni kata ni Naudi. Naudi, kenapa dia tahu? Baik. Ngairan kan nara papo. Sesan naro kinate. Kita kare kamai. Domestic violence. Kare kamai tumay kampakan tulsi. Awate kain kanye. Anak para sesan naro wakina. Awasan ko rin kami. Awan para tira angan tutukan tumay kampakan tulsi. Selama ini cek, kasih ya. Teman kata ni, nak apa? Now, as you can see, these beautiful children are saying their messages, and it is lovely to hear children saying their message of non-violent violence, non-violent family. Yeah.
Wait. I'll try and explain what she's trying to say here. She has drawn a picture of the volcano, and she says that the volcano looks beautiful, but when it erupts, people are scared of it, and it can ruin the lives of so many people. And she compares that with us men or us people in our family when we are mad or when we are crossed, and we could be like the volcano. Thank you. Wait. This other girl has drawn a picture of the world, and she says that when the world is peaceful, the trees will grow well. So she compares this with us in our family. When our family is so good, us children will be so healthy, and we would love to stay within our family. And that's just to advise our parents that we need peace in our family. Thank you so much. Awan yang kami, untuk ini punya baru hotel. Amalu ni ada yang apa ini bas.
Here for you.